Yes, mbere yuko dutangira kumenya Pamela, hari amafoto menshi yari yarifotoje akiri inkumi. Ayo mafoto yose akaba ariyo ngiye kubereka muri ino video, nubwo habanjeho amafoto meza yamenyekanye, ariko ngiye kubereka amafoto ataramenyekanye cyane uyu mukobwa yifotoje. Ngira ngo nk'iyi foto urayibona, iyi foto yatangiye kumenyekana nyuma y'uko uyu mukobwa atangiye kumenyana n'uriya The Ben. Aya mafoto ubona hano uyu mukobwa yayifotoje ataramenyekana cyangwa se ataramenyana na The Ben, yari akiri umukobwa ukiri mutoya ufite mu myaka 19, ariko kubera kugenda nyine asohokera igihugu rimwe na rimwe ugasanga yifotoje amafoto menshi agiye atandukanye. By'umwihariko akaba ariyo mpamvu nakuzaniye aya mafoto kugira ngo urebe amafoto Uwicyeza Pamela yifotoje, ariko ayo mafoto ntamenyekanye cyane kubera ko mutagize amahirwe yo kuyamenya. Ariko uyu munsi nakuzaniye ayo mafoto yose kugira ngo umenye ayo mafoto Uwicyeza Pamela yagiye yifotoza. Urabona nk'aya ngaya yayifotoje afite agahara, yiharuje umubiri wose no kumutwe wose kugira ngo arebe uburyo yaba ameze. Nubwo nk'iyi ngiyi yamenyekanye amaze gukundana na The Ben, ariko hano wagiye ubona ko harimo amafoto umukobwa yagiye yifotoza akiri mutoya ataramenyekana. By'umwihariko nk'ifoto nakweretse ku nshuro ya mbere, iriya foto yayifotoje ataratangira kumenyana n'uyu musore The Ben. Aya ngaya rero akaba ari amafoto nakwerekaga uyu mukobwa yifotoje ataramenyana na The Ben, ndetse gusaba gukora subscribe wakurikiye iki kiganiro cyangwa se warebye aya mafoto, ukore na like na comment.